درود میگویم به هر یک شما بیننده های عزیز و ارجمند. برنامه نوبتی مهارت است که این لحظه پیش روی شماست و ما تصمیم گرفتیم این نوبت همکسب، دادر و بلاگر موفق محمود خان احراری را به برنامه من دعوت کرده باشیم. محمود خان خوش آمدید. السلام علیکم. و علیکم السلام. برای دعوتتون رحمتی کلان خرسند شدم. امیدوارم می‌بینم که امروز میتوانیم همراه یک برنامه عجیب و یک خوراک عجیب رو برای بیننده‌های شما پیشکش کنیم. خب عزیزان دل، محمود خان احراری در برابر راوی موفق و بلاگر شناخته بودنش باز هم هنری پخت‌وپزی را از خود نموده است. بله، کم اگر من گویم که من یک پزنده ماهر هستم، کمتر اشتباه میکنیم، برای که در حیات اینقدر خوراک آماده نمیکنم. باید راستش رو بگم. البته یعنی که گویم من یک 88 نمودی خوراک رو میتوانم آماده کنم. آن چیزی که میتوانید میدانید گفتن گرید. راستی از خوردیم اینقدر همین میلی خوراک پختن یا آماده نمودنی دسترخوان و دیگه بعضا نفران گرچند که نوبست از جنسشون شوق دارن، هوس دارن، اما من این گونه نه. لیکن حرکت میکنیم که امروز با کمکی شما البته یک خوراکی عجایب قبل از همه زیبا، چون که حاضر بغیر از طعمش همه حرکت میکنن که سیمایش چگونه باشه، یعنی که بله، چون که وقتهای آخر اگر شما مشاهده کرده باشید مردم همین گونه شدند که در برابر اونه که طعم همون خوراک چگونه است، این یک طرف همگان اهمیت میدن به ظاهرش، یعنی که افتی همون خوراک چگونه است باید دقت جلب کننده باشه. بله درست است. ما وقتی که یگان چیزی را تناول کرده نمیشویم البته از همون حسنش میتوانیم که الکی چگونه بودن خوراک، چگونه طعم داشتن آن را حس کرده باشیم. خب امروز ما برای بیننده های عزیز چی آماده میکنیم؟ یک خوراک آماده میکنیم. نمیگم که اینقدر غیر عادی، یک خوراک عادی است. مرغ در تفتون. بهترین. من فکر میکنم که از اودش میبرایم و برای آماده نمودن این نوع خوراک ما چی لازم است؟ اصلا قبل مرغ لازم است، کارتوشکا، پیاز و کبودی و پومیدور بلغاری ما میبینم. بله، پومیدور بلغاری آماده میکنیم. نباشد آغاز میکنیم. از چی آغاز میکنیم؟ قبل از همه با مرغ خوشبویی ها رو میپوشیم، چون که هنگامی استعمال کردن باید با یک دماغ ما خوشبویی رسیده است، نه؟ چی گفته؟ بله. و کمی نمک میکنیم. بله. محمود خان، در برابر آماده کردن خوراک ما باید که به سوالهای ما از شما پاسخ بگیریم. همچون راوی، همچون بلاگر میخواستیم که چند سوال رو برای شما گفته باشیم و پاسخ بگیریم. قبول. با گفتید مهمانای من سوالاتان واجبی نمی، چون که هر یک برنامه وقتی که من مهمانای دعوت میکنم سوالای واجبی نمیتید میگنده. با این خاطر شما هم سوالاتان واجبی نمیه. کوشش میکنم که سبک باشه. خب مرغ رو با داخلی ظرف میگیریم. انا مرغی مویم بینید یا شکر. بیننده های عزیز و ارجمند، تا لحظه که محمود خان مرغ رو نمک میکنن من باید یادرس نمایم که همکار دائمی برنامه مهارت این شرکت استحصالی صفا می باشد. شرکت صفا که همه محصولاتش را برای خوش‌طعم با لذت کردن طعام و خوردنی شما آماده میکند. پس از این گونه محصولات ها استفاده برید و طعام و خوردنی های خود را با لذت و غیر عادی گردانید. نه خب ما نمک پاشیدیم. اصلا مایونز صفا مرحمت. مایونز صفا و فکر میکنم که خوشبوی کننده هم لازم است. البته بی خوشبوی کننده نمیشه، چون که ما در بالا قید کرده گذاشتم. با مایونز و چنین خوشبوی کننده محلول ها و با نمک باید که آن را ما خوب لط داده باشیم. بله. مرحمت. در منطقه خوجند یک گپ است، دهان یابو خور میگن. نمیدونم در دیگر منطقه همین سخن رو استفاده میبرن یا نه. شما هم شنیدید؟ دهان خدا اگر خواهد همین خوراک ما دهان یابو خور میشه. خب فکر میکنم که چنین میشود و تا لحظه که مرغ ما اینجا
каме намак мехӯрад, мо бояд ки шурӯъ мекунем барои пок кардани картошка. хон ман пиёзро пора мекунам, то ондам шумоям ба гуфтаи гапҳо ҳамту наистед. Ман ба шумо кӯмак мерасонам. Шумо ба мо кӯмак мерасонед, булғория пора мекунед. Хуб. То ҳадде агар майдатар шавад, ҳамон қадар тамаш бисёртар мебарояд ва хуб, ин фикр мекунам ки ба дохили мурғ бале мегузорем. Маҳмудхон, хуб, барои ровӣ муваффақ будан, шумо ки худ ровӣ ҳастед, пеш аз оне ки ба ҳамин маҳфилҳо меравед, ба чорабиниҳо меравед, чӣ гуна худро омода мекунед ва шуморо ҳангоми баромад кардан ягон ҳиссиёт фаро намегирад? Агар ки пайдо шуд, чӣ гуна аз ҳамин вазъият берун мешавед? мисоли оддӣ агар тӯй бошад, як баромади муқаррарӣ, яъне он коре ки мо қариб ҳар рӯз мекунем. боз дигар навъи баромадҳо ҳаст ки масалан мо бояд пешакӣ муайян кунем ки ба куҷо меравем ва онҷо чӣ баромад мешавад. бояд пурра аввалан аз худ кунем. намешавад ки масалан он суханҳое ки дар тӯй мегӯед онҷо рафта гуфта намешавад. Масалан ба назар мегирем ягон чорабиниҳои сиёсиро. бале, чорабиниҳои сиёсӣ ҳаст ё маросими кушодашавии ягон корхонаҳо, мағозаҳо. ба ин хотирам қабл аз ҳама бояд муайян кард. аз таърихи ҳамон корхона, аз таърихи ҳамон мағоза бояд аввалан пурсон шавем. барое ки саҳна мебарояд шумо дар маркази таваҷҷӯҳи омма ҳастед, бояд чизе гӯед ки дигарон шуморо гӯш кунад. маҳмудхон, чун имрӯзҳо шуморо аксарияти мардум ҳамчун ровӣ ва блогер мешиносанд. фарқияти ровӣ аз блогер будан чӣ гуна? Оё фарқият дорад? Кадоме аз ин ба шумо бештар писанд аст ва фаъолият бурдан кадоме дар ҳамин соҳа барои шумо бештар маъқул аст? Намедонед, блогер аз ровӣ чӣ фарқ мекунад? блогер андаке масалан имкониятҳояш камтар озодтар ва инам эҷодкор. ҳар нафаре ки ровӣ ҳамон нафаре ки як сухани муайянро мебарояд мегӯяд ҳамон. аз худ ба фикри шахсӣ ман, агар ман хато накунам, фақат вай як сухани муайянро ки рӯи коғаз аст ё ҳамон азёд кардааст, ҳамонро баромада мегӯяд. блогер ки аст? блогер ҳамеша мавзӯъ меҷӯяд, ягон навигарӣ бошад, ягон фарқ кунанда бошад ва ягон чизе бошад ки ба диққати халқро ҷалб кард. бале, диққати халқро, диққати обуначиёнашро ҷалб карда тавонад. ба фикри аввалини шумо ки гуфтед ки як чизи муайянро азёд кунад, барояд гӯяд, ин аллакай ровӣ будан аст. ман фикр мекунам ки ин гуна набояд бошад. ровӣ бештар он чизе ки дар ҳамон муҳит пайдо мешавад, бояд ки дар ҳамон лаҳза омода бошад барои сухан кардан, барои диққати мардумро ба худ ҷалб кардан. ман фикр мекунам ки ҳарду ба ҳамдигар монандӣ доранд. вай аллакай суханвар ҳисоб мешавад. бале, он нафаре ки соҳиби сухан аст, он нафаре ки суханро зебо метавонад ки гуфта бошад, аллакай блогер шудан барои вай душворӣ намеорад, яъне ки душворӣ намекашад барои блогер будан. барои блогер шудан камтар маҳоратҳои актёрӣ ҳам лозим аст. чун худатон мебинед имрӯзҳо фақат баромада сухан кардан кади бинандаи имрӯзаро қоил кардан осон нест. онҳо мехоҳанд ки дар баробари масалан сухан карданатон маҳоратҳои актёрии шуморо ҳам дида бошанд. агар масалан дар шумо андаке маҳоратҳои актёрӣ бошад, агар ҳамон наворе ки омода мекунед, боз диққати бинандаи шумо дучанд равона мешавад ба сӯи ҳамон наворатон. имрӯз маҳмудхон аҳрориро аз нуқтаи назари худаш ҳамчун кӣ мешиносанд? ровӣ ё блогер? ҳозираш ман фикр мекунам ки ҳамчун ровӣ, чунки мо нав сар кардем ҳамин блогерия. вале мо аз наворҳоятон, аз сторисҳоятон зиёд дида меистем ки шумо муваффақ ҳастед дар ҷодаи блогерӣ. бигзор ҳамихе бошем, ҳаракати мо ҳам барои ҳамин, чунки оди худамои муваффақ ҳисоб намекунем. рости медонед, нақшаҳо дар сар хеле зиёд. нақшаҳо хеле зиёд, аммо баъзе чизҳо сабаб мешавад, баъзе чизҳо монеъ мешавад ки ҳамин нақшаҳои мо ба вақту рӯзу соатҳои номуайян гузошта мешавад. лекин он рӯз дур нест ки худо агар хоҳад ҳамон нақшаҳои мо, хоҳишҳои мо, орзуҳои мо амалӣ шаванду мисли ки шумо гуфтед муваффақ шавем идоем. мо ҳам тарафдори ҳамин ҳастем. бигзор як ровӣ ва блогери шинохтаву муваффақу дастпуло гардед.
бигзор. бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ва марҳамат идома медиҳем. бале албатта идома медиҳем. ҳоло бошад ба мо замбурӯғӣ аз фирмаи Сафа, аз ширкати Сафа ба мо лозим аст, чунки ин ҳам барои бозам бо мазза гардидани хӯроки имрӯзаи мо як таъсири худашон мерасонад. марҳамат. чӣ хеле ки Маҳмудхон Аҳрориро бисёри нафарон бо барномаи якрӯзи як шахс мешиносанд. хуб доири ана ҳамин барнома гуфта мегузаштед. ана ҳамин барнома чӣ гуна рӯи кор омад? барои ҳамагон ман фикр мекунам шавқовар аст ки масалан рӯзи ҳамин санъаткорҳо чӣ хел мегузарад, масалан чунки онҳоро мардум мухлисонашон ҳамеша дар саҳна мебинанд ё агар аз наздик бинанд дар тӯй мебинанд. дуруст? ба он хотире ки ҳамин як рӯзи онҳо чӣ гуна мегузарад, ана ҳамин лоиҳа рӯи кор омадааст ва муаллифи ин лоиҳа ман бояд гуфта гузарам ки устод Муҳаммад Шерматов ҳастанд ва рӯзе аз рӯзҳо вақте ки ман дар телевизиони танин фаъолият мебурдам, он нафар маро ба утоқи корияшон даъват карданд ва гуфтанд ки бояд як барномае бошад ки як рӯзи санъаткоронро мо нишон дода тавонем. баъдан онҷо ба номгузориаш вариантҳо зиёд буд, як рӯзи ситора, як рӯзи дигар. баъд гуфтем як рӯзи як шахс. хулоса ҳамин барнома рӯи кор омад. агар ман росташро гӯям, дар аввал бисёриҳо механдиданд ба ин барнома, чӣ хел ин барнома гуфта. росташро бояд гӯем. баъдан мо ҳаракат кардем, талош варзидем ки ҳамин ханда ба ҳайрон шуданҳо табдил ёбад. билохира фикр мекунам мо тавонистем ки дар натиҷаи меҳнат, ҳаракат ва талош онҳое ки ханда карда буданд, агар содатар гӯем, яъне ки масхара карда буданд, онҳо ҳамин гуна шуданд ки мухлиси барномаам шуданд. хуб ана ҳамин барномаи якрӯзи як шахсе ки шумо гуфтед сараввал ҳамагон на он қадар хуб мепазируфтанд, вале оҳиста оҳиста ба дили мардум ҷой гирифт ва имрӯз Маҳмудхон Аҳрориро дар кӯча якрӯзи як шахс мешиносанд. дуруст, гарчанде ки масалан ҳамин барнома намедонам 8 сол шуд, агар хато накунам аз 5 сол гузашт, аз 5 сол гузашт ки дигар нашрҳои наваш рӯи экран намеборад, лекин ҳанӯзам дар кӯча вақте ки маро мебинанд як рӯзи як шахс ё як рӯзи як шахс кай мебурад бигӯянд, яъне ки ҳоло ҳам онҳо умедвор ҳастанд, ҳоло ҳам мепурсанд. ман фикр мекунам хушбахтии мо ҳам дар ҳамин ки то ҳанӯз ҳамин барномаро фаромӯш накарданд ва ин барнома як ҳуҷҷати фаъолияти ман гӯям иштибоҳ намекунад, чунки ба туфайли ҳамин барнома шинохтанд. бале, манзури ман ҳам анамин гуна буд ки тавассути ана ҳамин меҳру муҳаббат нисбати ба барнома, заҳмати шумо ки аз ҷониби мухлисон, аз ҷониби мардум хуб пазируфта шуд, барои шумо то чӣ андоза илҳом меовард ва то чӣ андоза барои боз ҳам рушд кардани шумо тавонист ки саҳми худро гузошта бошад. агар барнома 3 сол давом карда бошад, ягон вақт ман хаста шуданамро эҳсос намекардам. ба чӣ хотир? ба он хотире ки вақте ки маро дар кӯчаҳо медиданд, дар тӯи маъракаҳо медиданд, дар барномаҳои консертӣ, ҳар ҷое ки маро бинанд, ҳамин барномаро пурсон мешунанд ва мегуфтанд ки мо фалон барномаро бо фалончӣ тамошо кардем, бисёр шавқовар шудааст, як бор фалониам аз қафошон як навор гиред. ин медонед аз чӣ далолат медиҳад? аз он далолат медиҳад ки шуморо тамошо мекунанд. агар рафту як барнома созиму ҳеҷ кас тамошо накунад, агар заҳмати шумо бекор аст. заҳмати шумо бекор аст. ва имрӯзҳо мо медонем ки шумо боз ҳам пайи ана ҳамин заҳмату талошҳои ба худ хос ҳастед, яъне ки дигар барномаҳоро эҷод карда истодед. ва чӣ боис мегардад ки шумо дар барномаҳои охирин, масалан барномае ки шумо имрӯз пешкаши бинандаҳо карда истодед, ана ҳамон нафарон, яъне ки меҳмонҳоятонро мегирёнед. яъне ман донистан мехостам ки шумо чӣ гуна ҷои ана ҳамон нозуки қалби эшонро дарёфт карда метавонед ва ҳангоми суҳбат кардан бо эшон мегириянд. бале, шумо дуруст қайд кардед. воқеан ҳам ҳамин вақтҳои охир ба барномаи мо як анъана шудааст. анъана дар барномаи мо ин ки меҳмонҳои мо пайи ҳам ҳамашон гирия мекунанд. медонед сабабу сиру асрораш дар чӣ аст? агар онҳое бошанд ки дар ҳамин ҷодаи мо, дар ҳамин кори мо майл доранд, шавқ доранд ва онҳо ҳам мехоҳанд ки мисли мо барнома созанд, баъзе ман сиру асрорҳоро мегӯям бепул. марҳамат, гӯш мекунам. бепул сиру асрорҳоро мегӯям.
вақте ки шумо меҳмон даъват карданӣ мешед, аввалан бояд ҳамон меҳмонатонро омӯзед. ба пуррагӣ. дуруст. ҳамин дар хуҷанди мо ё дар вилояти Суғд кам нестанд шумораи овозхонҳо. агар шумо аҳамият дода бошед, мақсад ман ҳамаро даъват намекунам. чаро ҳамаро даъват намекунам? Ба он хотире ки дар бораи ҳаёти онҳо ман ҳама чиро намедонам. кам медонам ё баъзе маълумотҳоеро медонам ки он маълумотҳо чандон муҳимият ё агар мо соддатар шавқовар не барои бинандо. ман ҳамон меҳмонҳоро даъват мекунам ки саргузашти онҳо, ҳаёти онҳо, он воқеаҳое ки аз сарашон гузаштааст барои мухлисонашон, барои бинандаҳо шавқовар. баъд вақте ки бо меҳмон шумо суҳбат меоред, шумо наметавонед ки яку якбора аз ҳамон савол оғоз кунед. дуруст? ин як. дуюмаш ин вақте ки шумо барнома сабт мекунед, агар мо ҳамин жанри интервю гӯем, агар яке аз чизҳое ки бояд ҳамин ровӣ ё масъули барнома аҳамият дода бошад, вақте ки шумо ба студия даъват мекунед, дар ҳамон студия ба ҷуз шумо меҳмон ва наворбардор бояд каси дигар набошад. барои он ки вақте ки меҳмони шумо вақте дилашро холӣ карданӣ бошад, агар ягон нафари бегона бошад дар ҳамон студия, дар ҳамон толор, ҳеҷ вақт меҳмони шумо ба озод, ба роҳат дилашро холӣ намекунад. ман ба ҳамин чиз аҳамияти ҷиддӣ медиҳам. ҳатто борҳо шудааст ки баъзе инсонҳо аз ман хафа шудаанд ки аз як тарафи камера нигоҳ кардим де чӣ мешавад? дуруст, ҳеҷ чӣ намешавад. лекин ин ба сифати барномаи мо таъсири ҷиддӣ мерасонад. гӯё ин ки бо ягон инсон дар хилватӣ суҳбат мекунед, он нафар дилашро холӣ мекунад ку? инам ҳамин гуна аст. яъне будани ҳамон нафаре ки зиёдатӣ ҳаст ба суҳбати шумо халал мерасонад. он нафар ба меҳмони барномаи шумо ягон алоқамандӣ надорад, хешу табор нест, додару хоҳар нест, як каси бегона аст. беҳтар ин ки аз ҳамон студия, аз ҳамон макони сабт берун бошад. хуб, бинандаҳои азиз, ана ин барои ман як дарсе шуд. минбаъд ман дар барномаҳо агар нафареро даъват кунам, ҳатман чунин кор мекунам, аз рӯи гуфти шумо амал мекунам. яъне чуқур пурсуҷӯ мекунем, худи ана ҳамон меҳмони шумо аз гуфтааш бехабар мемонад ва бево мегирияд ё ба хотир мезанад ана ҳамон лаҳзаҳои вазнинии зиндагиаш. дуруст. баъди сабти барнома бисёр мешавад ба ман зангҳои телефонӣ аз тарафи меҳмонҳо ки маҳмуд хоҳ, ман намедонам ҳамонҷа чӣ хел гира карда мондаам, ҳамонҷа шемаи бурид меифта. ман мегӯям не шумо ҳамихе айни муддао гиря кардед. чунки аср асри 21 аст. ҳамин агар мо дар бораи сабту таҳиии барномаҳо гӯем, аллакай бинандаҳо мехоҳанд ки як чизи ғайриоддиро тамошо кунанд. масалан даъват кунем, мегӯем ки ҳамин шумо чанд тарона доред, кай сар кардед ҳамин корро, ё хонаводаи шумо зид. ин аллакай фикр мекунам саволҳои обшуста. барои мо муҳим нест ки масалан он нафар кай ҳамин корро сар карданд, чанд тарона доранд. ин аллакай муҳим нест. муҳим ҳаёти шахсии онҳо, муҳим ҳаёти паси пардагии онҳо ки масалан дигарон намедонанд. вале ман бояд як чизро қайд намоям ки ана ҳамон мухлисон ҳам мехоҳанд аз ҳаёти паси пардагии ин гуна нафарони чеҳрашинохта бохабар бошанд ва худ низ пурсуҷӯ мекунанд, ҳарчанд ки имконият доранд тавассути анамин гуна барномаҳо тамошо кардаву албатта ки бохабар шуда бошанд. дар хаёлам омад ки модарам чӣ рӯзҳои аз сараш гузарон. аз ҳамаду ҳамина хоҳиш мекунам барои модарам дуо кунед. ту ҳамин сари духтарит кати бо ҷасорат худат канзер мондоси. як медонем ин канзер мондане ту чӣ хел мефаҳмӣ гуфтанд. хай чӣ хел мефаҳмам ҳам ту ҳамин баъзи санъаткорои ман мебинам ки пешашанда як продюсераш мешавад, ёрдамчиш мешавад. хай ёрдамчиош бисёр мешавад, лекин ту ҳаракат кардоси ки як нагуфтӣ ки ин печатзании кори ман неку, гуфта худат ба як вай намондӣ, лекин чӣ хел одами сода, чӣ хел одами хоксорид аз ҳамин ҷа маълум духтарам. халқи азизам шумо раҳмат.
دستگیری که تون برآمد بخرسانم به همین دوستانی عزیزم به همشون برآمد که همه شما من یک تا نامبر کردن بتونم لیکن خب بیننده های عزیز و ارجمند من یادرس میکنم که همکاری دائمی برنامه ما که این شرکتی صفا می باشد همه محصولاتش را برای خوش‌طعم با لذت کردن طعم‌های شما آماده میکند. شما از محصولات های شرکتی صفا حتما استفاده برده طعم‌های خود را خوشخور و با لذت گردانید. و بار دیگر خاطررسان کردنی هستم که مهمانی امروزه برنامه مهارت راوی شناختم بلوگر محمود خان احراری هستند. مرغی ما هم آماده شد. شما پومیدور رو پاره میکنید. من باشد کارتوشکا رو و پس از چند لحظه نتیجهش رو میبینیم. خب محمود خان چون هر یک سراینده کوشش میکند که توسط صدا، توسط سیما، توسط زحمت‌هایش به دل مخلصانش جای گیرد و برای آفریدن یک ترانه چقدر زحمت میکشد. من و شما همچون راوی برای آماده کردن یک برنامه نیز همین گونه زحمت میکشیم. باری شده است که شما هنگام دعوت کردن یگان مهمان در برنامه شما آماده نتوانستند. از این گونه حالت چگونه میبراید و چیکار میکنید؟ هست این گونه حالت ها در تجربه کاری ما بسیار شده است. اگر برنامه ما پخش مستقیم باشد اندکی برای ما مشکل است، چون هر یک برنامه وقت ساعتی معین خود را دارد. اگر ثبتی باشد باز مثلا ما میتونیم مصلحت کنیم با خودی مهمان، با گروه ایجادی و به روز دیگر گذرانده میشه. این گونه حالت ها شده است. مثلا حالت های بود من در یادم هست یک برنامه رو 3 مرتبه از اول تا به آخر ما ثبت کردیم. یک برنامه رو 3 مرتبه با مقیم جان عبدالفتاحیف. اگر یادتون باشد برنامه تاکسی احراری داشتیم. یک وقت مثلا از سبب نقصان های تکنیکی مثلا کامera و میکروفون و دیگر یک وقت دیگر بود که همین صاحب نقلیات اومده برای من همین نقلیات هم ضرور من باید حاضر گیرم. من میگفتم ما مبلغ تاکسی رو پرداخت میکنیم، هر جایی که برای شما ضرور باشه میتونید تاکسی که دارید، چون که ما در نصفی ثبت هستیم. یعنی که برنامه پورا ثبت نشده است. لیکن به همه این نگاه نکرده من رحمتی کلام میگم با مقیم جان عبدالفتاحیف که تکرار به تکرار باشد هم پیشنهادی ما رد نمیکردند. می اومدن در هوای سرد کوچه ها همه جا برف ما برنامه رو ثبت میکردیم. همین گونه حالت ها هست. این گونه حالت ها میشه اگر به همه این صبر کنیم بعداً نتیجه دلخواه بعداً یک موفق شدن ها به ما نزدیک میشوند. بهوده هم نمیگویند که صبر که کردی از خوره حلوا میپزد. انا اکنون مرغ ما هم آماده شد. این رو من گمان میکنم که با فرق باید که پیچانه. درست. من دوستان عزیز مرغ ما هم آماده حاضر باشد. این رو در تفته میذاریم در حرارتی 150-180 درجه گرمی در دوام 40 دقیقه. باید همینجا احتیاطکار باشیم. محمود خان تا درجه ما توانستیم که از رفت برنامه سازی شما آگاه باشیم. با خبر شدیم هنگام همین قدر زحمت کشیدن و تلاش ورزیدن یک برنامه شما توانست که پیشکش مخلصان شده باشد و تماشابین خود را پیدا کرد. چون من گفتنی هستم که وقتی که این گونه برنامه های شما با یک زحمت آماده میشوند آیا باری شده است که به افیر نرفته باشد؟ در این گونه حالت ها شما را چگونه حسیات فرا میگیرد؟ بجز مثلا عصبانی میشوید؟ عصبانی شدن البته چون که مهنت میکنید، زحمت میکشید، وقتی که با افیر نمی رود با افیر رفتن و نرفتنش و عصبی شدن و نشدن این یک طرف. از همه مهمش شما به مهمانی برنامه چی جواب میدید؟ برای چی؟ با اون خاطر که وقتش رو جدا کرد، پیشنهاد شما رو رد نکرد. به مثال مقیم جان عبدالفتاحیف دوام 3 مرتبه 3 مرتبه یکی اون نفر عصبی نشدن رحمتی کلام. چون که ما از نو ثبت کردیم بالاخره با افیر رفت 3 مرتبه تنظیم شد با افیر رفت. اگر ما پور نرفتگیش رو بینابت گیریم از همه مرا چی ناراحت میکند؟ با مهمان چی میگویم؟ چی جواب میدیم؟
онҷо масалан мешавад нуқсонҳои техникӣ ки ман дар боло қайд кардам, масалан микрофон дар байни барнома аз фаъолият боз меояд, яъне ки кор намекунад, дигар ҳамин овозҳои моро намегирад, қабул намекунад. мешавад ин гуна ҳолато. чунки дар оғози сабт наворбардор мегӯяд ки микрофон кор карда истодааст, дар байни сабт яке наворбардор ҳам бехабар мемонад, дигар овози моро намегирад. аввай барномаро ба эфир дода намешавад. мо маҷбур ҳастем ки бо ягон роҳу усул ба меҳмон фаҳмонем ки акои азиз ё хӯҳари азиз, бахши зиёд ки ҳамин гуна нуқсони техникӣ шудааст, агар шумо не нагӯед, агар ба шумо малол набиёд, такроран мо шуморо даъват кардани ҳастем. агар он нафар хоҳиш дошта бошад, мебиёянд такроран. ин гуна ҳолатҳо хулас дар фаъолияти мо борҳо шудааст. баъд як хушбахтии мо ҳам дар ин аст ки ҳамин танзим аз дасти худамо мегузарад, танзими барнома. ана инаш беҳтарин. ман маслиҳат доданӣ ҳастам ба онҳое ки оянда ҳамин кори моро, ҷодаи моро интихоб мекунад. агар хоҳед ки барномаи шумо, табби дили шумо рӯи экран барояд, агар хоҳед ки ҳамин барномаҳои шумо табби дилатон аз назар гузаронӣ, яъне просмотр гирад дар YouTube, нагӯед ки ман баранда ҳастам, фақат ҳамин барандагӣ кори ман. Не. шумо иҷодкор ҳастед пеш аз ҳама. агар хоҳед ки ҳамин коратон маъқули дили худатон бошад, шумо пеш аз ҳама ҳаракат кунед ки танзими барномаро ҳам омӯзед. чунки агар шумо танзим карда натавонед, шумо муҳтоҷи як нафар, муҳтоҷи ки муҳтоҷи танзимгар, бояд ба график, яъне ба нақшаи ҳамон танзимгар шумо нигоҳ кунед ки кай вай метавонад ки ҳамин барномаи шуморо танзим карда диҳад. ва як чизи дигар, ягон танзимгар, ман инҷо танзим, яъне монтажёрҳоро ганда гуфтанӣ нестам. онҳо беҳтарин ҳастанд, онҳо аз мо дида хушрӯйтар, зеботар ва олитар танзим мекунанд. лекин ягонтаи онҳо табби дили шумо танзим намекунанд. онҳо ба чӣ аҳамият медиҳанд? онҳо ба кадр аҳамият медиҳанд ки кадр оё зебо баромадааст, ягон камбудӣ надорад. лекин шумо ҳамчун масъули барнома, рӯзҳо редактор мегӯяд, шумо ҳамчун масъули барнома ба мағзи гап аҳамият медиҳед. аз ҳама чӣ қимат? вақт қимат. ва ана ҳамон навори шумо оё метавонад ки ба сухани шумо мутобиқ бошад? дуруст. ана мин гуна ҳолатҳо бештар ба назар мерасад. ҳангоме ки шумо агар ҳам танзимгар бошед ва ҳам худрови бошед, пас диққати бештар дар ана ҳамин ҷода дода мешавад. ҳамтор аст? баъзан корҳои ороишӣ ҳаст ки онҷо бояд дасти танзимгар расад. лекин суханҳои даркорӣ ё мағзи гапро шумо худатон метавонед ки интихоб кунед ва гузоред. ташаккури зиёд. нигорахон, ман дида истодам равғани мо ҳам омода, яъне равғани мо гарм шуд. ҳоло бошад, мо ҳамин картошкае ки пора кардем ба равған партофта мегирем, яъне сурх карда мегирем. барои ороиши мурғамон а? ана рафтем. ана пас аз чанд дақиқа картошкаҳои мо сурх мешаванд. мана нигорахон чӣ хеле ки дида истодед, хӯроки мо ҳам омода шуд. ман фикр мекунам ки таъмаш воқеан бебаҳо. ба гуфти ка бо як худама таъриф карда монам. ман низ гумон мекунам ки имрӯз маҳмудхон аҳрорӣ бо як ҳунари баланд ана ин гуна хӯрокро барои мо ва бинандаҳои азизи мо омода кардам. бале, дар ҳақиқат аҷоиб. аллакай аз бӯяш ҳис карда истодам ки хело болаззат аст. шояд баъзеҳо гӯянд ки ина афташе гӯяну, лекин ина афташро нигоҳ накунед. таъмаш ва аҳамияти ҷиддие. бинандагони гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барнома. бинед чӣ хел хӯроки мо ҳам ҳамроҳи маҳмудхон аҳрорӣ омода шуд бо як хӯриши зебои баҳорӣ. бале, агар иҷозат бошад, хоб чашида мебинем. марҳамат, хотири мо ҷамъ, чунки аз афташ маълум ки таъмаш болаззат аст. марҳамат, метавонед марҳамат тановул кунед. гуфта кори худам кадиги таъриф кардамона. бениҳоят болаззат. маҳмудхон, ана ҳамин лаҳзаҳо
شاید که بیننده‌های عزیزی ما نیز دانسته خواهند که محمود خان احراری صاحب فرزند است، اویله دار است. نه البته شکر که صاحب اویله، صاحب فرزند، یک پسرچه دوست و یک پسرچه شوخ داریم که خدا شکر ما یک کمکار شدن من نمیماند. همه وقت ما با طفیل همون فرزندمو سیر کار چون که اوی با من نشین اینجی بیسر نکن اینجی بیسر نکن خداوند عمرش دراز کند. داریم یک فرزند داریم. ما نیز تمنا میکنیم که الهها کلان شوند، نامبرداری پدر و مادر عزیزشان باشند. بیننده‌های عزیز و ارجمند، اینجا باشد برنامه به انتهای خویش میرسد. من پیش از آنکه که برنامه را جمع بست کنم خاطررسان کردنی هستم که همکار دائمی برنامه ما این شرکت صفا می باشد. شرکت صفا چخیلی که شما میدانید محصولاتش را برای خوش‌طعم و بالذت کردن طعم‌های ما آماده میکند و از استفاده بردن با این گونه محصولات شما میتوانید طعم خود را بالذت و خوشخور گردانید. در فرجام برای بیننده‌های عزیز چی گفتنی هستید؟ در فرجام با کلی بیننده‌های شما تنسیتی خانوادگی و دسترخوانی پر از ناز و نعمت و علاخصوص طعام‌های لذیذ رو تمنا میکنیم که بذار بالای دسترخوانشون همیشه اون طعام‌هایی که دوست می‌دارن محقول دلشون است همیشه در پیششون باشد. تشکر زیاد. عزیزان دل، اینجا باشد به هر یکی شما خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های دیگر در پناه خدا باشد.